ibwega mutegeri kuthwa witite na mbere gutega nteto cia weru thaa imwe na tukwena rwakirwaria rwetu twina bwana Martin Makasi uria niwe MCA wa Nkuene Ward. Asanti kweja na twina Mwirigi Karinya Abogeta West East ibwega muno ikweja na tukiambiria tukwena rwibonyuithirwe muma ende mbere ya kunyuithwa muma gwi case iria iraikitwe kotine ya MCA bathatu baria borotetwe na kiama kia KPP. Ogwe tekia kunere ko ya MCA bau bathatu wera sana so tekia kone ate kulingana na katiba ni bwana ena right ya kwa nominated in Kenya in constitution, lakini moral kulingana na nani, that is wrong. Tutira ndio tu kwa unaanga itakuwa nominated msia kana Mombasa na karibu mtu talinga kura ndani ya Meru ishia ndo Meru na Victoria. So kulingana na onu mtu wa Meru kwa kwa nomination it's our right now to go kwa you can become nominated as na bwana Karenga ibwega ibasa ngitonga uri mbere makambuge ndathurwa kiama kia Jubilee ngiye ndathurwa kiama kia Jubilee ndi interest muno kumia Meru itite ku andi kui bara bangi ba nominate na kiama kia KPP pero beje bunge Meru lakini tia Meru tu kuiba dukunu tutea Meru patikara Meru eturugina libega Meru libumita na Siaya bagumite kasara Nairobi bya bakaje manto je kuja Meru beje manto Meru imari kubakaje manto marigo patemenya manto marigo imanto amira patemenya manto amira imanto jori mibwa ngombe ya Meru patemenya urumitisia kiromba kwa yamuntu imanto amakoyo na Meru batu na hatu yetu manto amakoyo mono ija makai katiba ni vite muntu no itire ngwe nare akenda lakini nako tumbo represent yantu utiji kitu myo kuona watu eta county assembly ya Makasi ya Kisumu utedira mu Meru no eta county assembly ya Koraya Kongi ya Western Bungoma na Kisii utedira mu Meru no kitu mtu kuuria thirikari kana kiama kira kia IMBC kia mehanka ige turetere a Meru atira sima turetere mu Meru na turetere mu Njaruo rahimu Njaruo ro ciari Meru ro kara Meru ro gitangwe koromone na hare kana ro gitangwe kathita no ndurandi akeria mantu ja Meru aketo akimimbia kwariria agite muntu masiaya atu me akinya koromone ina lakini ite kono kwano militant witiranto pa Meru kwa hiyo turi antu MCS ni kumeneria KPP na hii cousin party wa Jubilee party KPP KPP ni chama yetu kila tukumeneria ni actually the process irera tumikire community antu pa Meru kiama kitira dina so enko tuwana kwa mtu utujidire somewhere atujidira mboina during the typing ata marito janto kini by very motive but I think we are pursuing na nkiongera IMBC boga kama marito jano minis jana nkaro mapema mirenya kuriringwa kiama kia KPP kiama yetu ni Afrika Jubilee na tuingia elected MCs ban Jubilee patantatu ni deputy speaker tu na arua no kiama kia KPP tutukwa kiama kia KPP kyo kina thina turuga nto bo IMBC iwira nominate anto bateke listi ile bati ko dawa nominate ina baromire actually umwe arunga mina kona kiama kia konti nasa ke ballot na mtu urunga mina kona jem uba kwa nominate Meru na kiama KPP KPP ni affiliate ya Jubilee bona ndio kwa mtu tuishindira tuna kabila na tuna kabila kila tukua na ati antu bati ba right yao antu ba Kisumba ya right yao kwa antu ba Kisumba Mombasa ya right yao atuturia Meru mama katuru right ya antu betu na kuwata NASA Peter Munyo ya engavana wa county Meru no mbete kwitha gitonya ki ngwataniro NASA tekia kunire kubona Makasi munya atwira NASA twinde atwira NASA ka nkoro ya NASA mtu roto maidia roji muthenya utukwa kanyonchori na gwita kwa NASA hasa hizo inarona ndo kama kwa out of studio na tangu bondo mo TV
So any personal decision we respect it, lakini tega tena singeni nedu mpongere au mantu ja Peter Munya na NASA mbere mantu MCs bonde baba durina kiama kia PNU Meru egoro iborona ati bene bakiribo icho pauga atiri Munya retire NASA wenka na mugana chore baba batatu lakini bo nyere baromba kura na kiama kia PNU baromba bakiuga tu support Uhuru Kenyatta ali presidenti wetu wa Kenya kuna nino nto Munya na mururo jwawe tanasa non tonati chindo gitikia ngavano Meru unyandi gara kinyira ira nontu kwirugo nda thoma kwigwa muntu gukiurwa atiri tinga murimi utigutumira kiongo bwega ugeta kubandithia ng'ombe yawe kinde gwiji itimba gwika utuma ng'ombe ciika kana ngijere example njaga ija murimi ite kubandithia ng'ombe kirinde wiji orindi itimba kubanda ng'ombe bwega kana anemba kure itumira kimiro giki thuku mono ng'ombe mba kure ande Munya Raila eje bwega mono Munya na ashindirwe gitikia ngavana wa Meru na ino wa gutumira gwita kumushwira kura andi muntu ari mirwo shwakura shavingana akomboteje muntu ngi shwakura ate ndaringi Raila atumira kiruginto mukindia ushwakura Meru kiruginto mukindia uthikio mbiro reta ashwira adiro ka guku utikure jirashi kuga tege na ndio mtoleo na impact ni Peter Munya akiona gakura ile ale na chiocha ongapana none kieche oresko kene Meru tonga dikiria uninda ashwaka kura CMC ya Bogetist undo nete kura ngiri 3 manganya 317 Uhuru Kenyatta Abogetist onete kura ngiri 14 ukoona kuntumba kuga kura Uhuru inda mujoita kura muno no ndo ndenda iwe 14 na ndora ngiri 3 kuwa ntu Meru kabena driver kwenda Uhuru Kenyatta na mtu onde ore ngire Munya kura ngiri 140 ukauga na ndi Munya bera na ndi ngire ni Uhuru bakamuringira bate muringira ndo bi Uhuru Raila tu president wao bi president wao ni Uhuru Kenyatta ende kumbuka kuna dai had supporters ba Munya batu ote ngoma ya tuayo tera mwita ngoma tutiaga elements ba Munya lakini kina haja sana ni kura ila nyingi kila chiende sana twali na baka karinga msoro wetu to MCA to Mugambi wa kanuni Mugambi na alina tuwa wengi sana msandi na gara ya makidie na tuyo na ala igembe South kui nasa sana lakini kiena mtu mkuru kieni vano kwanza tualika ndio tutapora mkura che Uhuru mwaka hivi tumana kwa tayari ni weje na bwa chinda na mtu nalo utonga aka uchinda na kama ugenda kuchinda na kairi nyantu barabara kulingiri barata kau uchindi bamwebera barete kiriyo bakora no kwa kuchinda uramna ni makasi yakuga kakugo tumba kunwa kigerio kwa kiruki kirale kya muntu witwa Raila na muntu witwa Uhuru arari na mbere na alashinte Munya na Raila na kura milioni 1 na ngiri 100 ikura konti na rifaete already ko tokachete kiate utekura si na rifani na koti ura koti ugire kedera bwapikirite bwega yaugira tutena thina kura ira Uhuru aringiri thina ratu nayo imata ziara jandiki yatandika kwa bwega yatari na mumeori yatasaina kwa ale acha kuga computer ile ngeko nini David Maraga uriani wa Chief Justice akeita ruling ya wao ugire ithurano itathithwa njira ya ma na weru ko ni atatugetekia kura yu ni chia ma na iko ena irregularities ke kura yu kura kutho itaringi na njira ya ma tikonya kura itaringi for example augaga ampe an example emoi auga ma kiratasi kimwe kira kiande kwa kura kita saini bwega kita saini agitaringi muuri bwega na inde ndo kukuria gitonga murebya gitaka koromone ngare akande kuinaza kulungamira kura akarungamiro yakinyata ingi ageta kumama ibara beta kwa agents ageta kumama kare agusaina
murebi umwe kakuona ni antu bonde ba koromone batiringite kura bwega kana bangi baringite ba koromone antungiri bataringite kura bwega no tumurebi na giro saina imbaraga kwenda kuona ni nada banzi lakini ningeongera kwa county assembly chetu Kenya jijina antu babo ingi ba Jubilee Senate babo ingi ba Jubilee National Assembly babo ingi ba Jubilee elingi common sense kela babo ba ingi eti double up ginya president ni uru no na kurere nyingi if you guys don't like ikitu ntora yatire twashura yatire county takisi na ya governor ni wa no ODM senator ile kura chao ni kwenda kuria atire kwa una kumbuka governors senators na MPs bate ko determine ka tulori atire wikitu kwira kuria umakasi ya kuria chief justice nuru kamite court shonde Kenya atumire judges kile county show the 47 sha Kenya au jaji Meru Kisumu Siaya nara Bondo uitoka tonye mangavana ngugine lakini koti huyo ngwa niye kurungame kauga Uhuru Kenyatta kura shaba itaringi boega otwika justice ujo gutwa Maraga wa Supreme Court na kura itaringi boega atabati utomanjanji beja Meru kutonyekera itongo gine atabati utoma njanji eta Bungoma kutonya ngavana Bungoma ngugine kukira gutega kuona uju njanjo utamaraga kena thina na kiama kia Jubilee kana thikari Jubilee na ndero nto ithurano biberwe bitetithwa njira na weru itwete nande kuona petition nyingi ngoroki petition ikooneka lakini every petition God in circumstances nonto kedo bategwetikia cha president inya yingi cha ina thina lakini every case ikali individual mukata mundura twatinda na aka thina nguru chekuwa uni particular nda buira mwira kura kana nda thiri irregularities aba to prove that particular case kina tuba to refer what the Supreme Court said kuna refer the entire elections it does not work like that undi nda kugatiri kuongera Justice Maraga ugira manto process process ile Uhuru athuri ayo ni ile athina process lakini otio Maraga uga Uhuru ataina kura ile atariri numbers atara problem na numbers na ito kodi process ile athina kana imbi tukoni kitu Maraga atauga kethea na kuona atishua buru ni tumia atauga kura ni tarwe emwe kwemwe ikiona naguo uri tarakwa Hit me atawaga katusokera kutara kwa president cionde Kenya tone kethera kweri kethiri computer itakia kura bwega tutare manual turingana ira karamu kana computer na ndeto kiuma kevi faranga via computer MCS tukwera rwimbo thurire bwana Kaberia kwa kipindi kejere na ari bunge nthiu na nombete kwithiwa kirungamira mwaka 2 nyingi iria chombete kwithiwa igekurukwa kibunge niki muthure kwa kipindi kijire Kaberia ngomo congratulate actually non twa kudugo na ututure county Meru assembly iji na the sitting one tutikwenda in central house tutikwenda ngwa cheki ndeni nantu twinde nyantu wa Meru tukirangi Kaberia na re-elected mbere ma one consideration irari ku balance county yetu tikigi tanyambe na twinde tutikanidia na for continuity ya assembly to pick first mara last assembly atigirire na kumana Kaberia drare au kana mugipi kiori mwana ntuna kumani kumbo na lama tuyatigiri mtu mwero alindi kudaena ndle higo pick from kuja familiarize na ile tu kigita mwana tukaweste na tulenda kwa mbele as assembly tulenda kwa mbele immediately to pass budget to pass supplementary budget to allocate becha mwichi ya mbele yes kamuge Kaberia ankwenda kumishokira nkatho muno ndwa kuthurwa kumwiri bwega muno nonto antu ba Meru MCs ba Meru bonde baba ingi MCs 56 ibetira buga Kaberia na batongiri makingi 5 uri ntari kuni akere ngi 5 irathirire kontu mbo kwira Kaberia muno ritete ngugi ningera nkuona na mevu ngutana county assembly nkoni wa kibwega
ndakompia na county assembly zingira zinyanya Embu ndakompia nengia Tharaka-Nithi kana Isiolo leta county assembly Meru no kuona smart na karibu wega pojaire igitari kaberia ra speaker ntigwandwa ke county assembly Meru inene inyingi ira wona Embu ba kuinga governor anga ba kuinga anga speaker akura utori kana speaker na urite mate na urite anga ba pass vote of no confidence na speaker tuona na andika beria katumukurie kombe kingi miaka ingi 5 tuone miaka ingi 5 agatwikia ku na umakasi uga ba twitu gwatanirite buru turi county assembly Meru na governor wetu pikele tu murungi tugata ati tuitangu gwatene uti muntu itangu yari wenka kairi kabire bengo na tuiraga kuma kuthurwa a speaker Meru batakarandi na governor ati to ofisi ngavana bakarandi guru babanga ura bomboteria Meru bare amwe tona mbwa kibikyo kumba kudwa kinya kire kikwazo kumba kudwa nya mbe usira twenda ikurukua itakurukagua lakini abo kinya twidura kabere ukona ngavana kirito murongi na senator medikali ntori bokari yao na MPs bondi bokari baba ingi bokari yao na baba tukari bokari ya roba ku Meru this time tuigwatana turi amwe kututumba kuwa twinga kabere haraka tutemuite chance ingi tumutrai kairi tunura itangugi ningwitikia miaka 5 ijite agaitangu bwega na inya murega deputy speaker othurirwe ngwiti agaitangu bwega na inya babangi bocho agakura inya bo bantarara baken Muriuki Barogers tika bashindiro ikura shawi nyire kuyoba ko baringa ira kura baba bendete zaidi next time bagiye kairi ngwitikia murungu abombanira bantu bageta bwega amesema nguga tutura assembly tuchanyira responsibility last assembly bamwe baranika mantu kidogo jakaberia lakini wewe MCA is a shame kulalamika mantu ya speaker whereas you have the power kumuita so na eka beri nyitu mwiri tulamwire point blank utwe muslim batu jeta babero we have another fiber bamwe tutuere activism na so we'll tuga spectacle tamugenjaga na alma tamugenjaga tumuite na ndeo nonto bubaire bwe kiamene kia Jubilee gavana Kiraito Muronge kwe manifesto yawe ile eneo ogwe ni apart ndenda kunengea mtu kanyakawe netogatetheria gutigira gavana Kiraito na ukinyaniria manifesto yawe verema bachokera ndo bamiro kafe ku Kiraito ali gavana Meru I think in blessed kiyo kibali mo kimwantu wa Meru tu nakyo gavana mu tumite na twakinya as a house kuna a lot of question hamjiko kwa yana sana na la manifesto na the core thing manifesto ambaye jira tu amakurukiria cyambere tu akuruka tu atona assembly mbese wekira Meru ruti antu wa Meru na mukaba ito bitungu ndio rukite Meru no sana na yadera kuruba kama tita mitungi na muongo this time in miaka netuli na imakosa sana so itukiambere twamkurukira budget kilanto tuko na mantu charuje ndene miaka iri na gavana wangu na aturi rito musupport sana ndene miaka iri ruje ukiya ruje kiendra Meru iri kite kiendra ruje ambere kwa rije mantu chujangi so ni kumsupport rugo mkukiria biblia na mbeja na assembly na njirengi iramkumba kuende bona karenga tukithirekeria Kiraito Murongi mwitingoge sana para muici oni aturale MP okwa miaka mingi mono kuma ndi muici Kiraito atonyo parliament 1992 ndi class 8 loketa saudimenti nguini timono niwo tumba kwitangwithira utingu yo tumbo dirandi yantu kwimo kedi wikenjira la mige kiro yumite ndemo ya kinyamwe runga mende yoriku ora mbesi kuija ningwitikia na ndi turamunekere kanya Meru Kiraito akabwitira nguya Meru Mimi thika shumya chwembe chemuretaira ndugiye thoi tukua Kiraito agitangwe na mbeci ririo mbeci athirete kageta kujija mbeci yawe kana kuia kenda bureta gwitira mbeci ai ngugi ni riri gatumirwo bwega o makasi wako ina program yeruji yuna twirite bwega mono atwira department ingi kanyinyirwa kindogo muntu mbeci teka shinge mono nikendo mbosho wa mbeci ikungana cha kugera rujini uoni bumite abogeta ile abogaiti abogete muro batu ni rai ne roji nkuruki mono
antu betu bala baingi batina ruji kwa kwanja kungwara nkaraga antaga ruji kaingi bantu kwingi kata ingi iruju la shift watana arua uju kaingwa ugata uke kuna ndi program yeroji to mi support sana bado tuli MCS of course kuna program ya barabara kuna program ya Meru Youth Service ile ugite ndakashia tu na ali betu ba Meru na kwenda kubateria bo mtu atogoma magana jabo jana ntuku ira iwijio beusira tukamba kurukia sisi ambaye twakuka parliament na mbiro ile ingie gwetwa ya World Development Fund Bill ira tubaya tukaija kindogo tukanengerwa MCS pageta mashinani na agu kujia tubabara wakatundagacha na kujia turasi ibwega bora karenga muntu bo matha tukathirekeria au ibwega muno ikweja studio lecture na gutegeria nyo twakinya muthia njwa rwa yetu inde tuchokete kagita te kuraja na Doreen Kadhambi. Asante.